Obeležavanjem dana Mađarske revolucije u Tordi su na svečan način završeni 9. po redu Torđanski dani kulture. Torđanima su u gostima bili mnogi zvaničnici iz pokrajinskih organa, političkih partija kao iz lokalne samouprave, a svim gostima dobrodošlicu je poželao predsjednik Saveta mesne zajednice Janoš Dobaji. U završnoj manifestaciji učestvovali su i vojnici drugog Debrecinskog puka u tradicionalnim starim uniformama, a u defileu su učestvovali i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva. U prepodnevnim časovima održana je i svečana misa koja je prisustvovao i zrenjaninski biskup dr. Laslo Nemet. Na završnoj akademiji uz bogati sadržajan program učestvovala su kulturno-umetnička društva iz Torde, Bihar Torde iz Mađarske i Torde iz Rumunije, a program su vodili poznati glumci iz Subotice, Žužana Kalmar i Zoltan Mezeji. U programu su nastupili i glumac Arpad Černik iz Subotice, orkestar Juhas iz Subotice, čiji su članovi poreklom iz Torde, kao i Bakoš kvartet iz Subotice, zatim program iz mađarskog grada Kaba i drugi gosti. Čitav program od ranih jutarnjih časova do večernjih završnih trenutaka prenosila je direktno mađarska televizija Dunav iz Budimpešte. Ova svečanost obeležena je i sadnjom drveća prijateljstva 3 torde iz 3 države u parku ispred Doma kulture u centru Torde. Dan Mađarske revolucije svečano je po tradiciji obeležen i u Novom Itebeju, gde su položeni venci i cveće na spomenik Lajošu Košutu, a građanima su se obratili i poznati politički i javni radnici Šandor Pal, Andraš Agošton i Karolj Pal.